Nuer malaka nyam biya kamal kanwer online TV channel. Bana rachme bana jaling ka kui general kɔaŋ shorale. Rei wicha ka South Sudan bana rajadan en cha kwen ka kuide. An wal ka shanga jandangro ka pai diok ron kinde dangro jandangro de diech. Ban rachme bana jo kwen men chalat a bol mel kana men chalat a kirma yadit. Ka kui kɔaŋ shorale gwasan kam ka jakwarthen re wicha ka juba akan kono niam kanor online TV channel naga jeno de subscribe de notification bell de jetwain ko de lertiti de kan jamala shub ka jigwasa dana pai ka darech shungne kel kanor online TV ko blar TV kan jamala shub ka ji en ler ban linga ler mugor linga la tok de rande jeling ko ngai kon lat ko rodien rai which ka South Sudan no gati bej especially Canadian content take great upon state quarter content pai kwan tin be great upon state we can watch ki tin pai kwan yatem ban raja dan le road ban je kuling ka tan dan len ngaro din gaja kajen ler ban linga chala do ne na general kɔaŋ shorale kɔaŋ shorale chala squaran wala kɔaŋ shorale chaja la squara ala governor dum great upon state ke kwar dan big great upon state bije kwen chaja la gwadur kama chal ke jim sudok udok jen aram kel kes pele mayo mete kwar kare wich ke great upon state ala ramdan la governor jaram dan la governor chaja wich tiang akim yadit kashwe jarol kɔaŋ shorale sho jalat gosde no mo jene che kon yalling nana an walle chala do nene chubul mel kana kirma yadit chicken kɔaŋ shorale chicken las kwara chicken kam kom ko be great upon state be jarwach ke jan gwasme gwada de pinte ke insecurity me gwada de court ngwante ke tinare we ke great upon state chijelar no gone no bneling ke pet no chimal chijenong re which ke great upon state biya ngaja gwanwo en jarol kɔaŋ shorale cha je kam kwar loro bang kam go jakwar ko jen ran kirma yadit ka kujamo enni do be dara ma la je non ka jamo be yiglat ko gor jen wo be ba man dana te je ba ngach endo mi kwar mo ko fit ko dara rich ka pinkirma yadit ke che ronko dara rich no na me right mi chalat shala de wona na bani and when point in general kɔaŋ shorale jen be disarmament be je carry out ke get up na state shala do jen be mech hale ki mech jejen borba ka kap gwasen we lat we je tok shawraj mo chaja lali nono ko mu jejen borwe je logo no kap ko meke jeno be kuma South Sudan be chu deal ke kala dan ji kala ke ja an ceremony me lat kare wiki juba ka kuida kɔaŋ shorale cha prison kirma yadit cha janenten shole general kɔaŋ shorale en wo jin lana malanen yam nongni unity kemat re nenten content re which ka great upon state gwadan chi dor shikate ka gagang na kamne ken chi kirma yadit citizen ba che jogono lada kel ke kɔaŋ shorale tin lede loga jetin ko bi woj ba ko te kamal che roje mo che je kwen ne nono jene country ki we dan atikamal jimis kɔaŋ shol jena ram ngaike jene wen chala do jen edh ki military ne ko gwad me shewa wajen chelet ka jamus battalion ne wal alo editen kan gwad mo chu jena officer kirma yadide no ngada jelon ke take confident no kɔaŋ shorale ajaram dan be malbi no ka great upon state especially kan nasir dorien
dor ndana bu kɔaŋ chorale tin chikim yadi de no ba mal be je no ngan winemi ko jenen kɔaŋ chorale ramu nok mal ka do ban tikira lat keja jeni melungne wo de tuɔɔk o china orde den na kam ken chi nere kon la jiwich chikan de nyin kam ken chikin yadi te raje mo jaja kwen jeni chwari ben kering chwaje lat a senior government official current military ke kwar military ramalana la defense minister udishal ke general Sholton balok Sholton balok te tinen gwazo mo me lat ke kɔŋ le kwar kamone shaja ngaje no te ngwa long te lat korudien ka jen gude me wona karam dana la chief of defense minister ramene okay la general Sholton chelar nene jeni chine no kono sha general kɔŋ cha lat kwar ko ngene no be balat ngwana jen karam la dan la de jalet be jalat ajani general kɔŋ le mem balat kenya me security ray wi kamala kal ka geta pana state kelio be border kelio be yigang ko jen te ke letu ngwana balat ray border ngada je gwan border lat ke bene ka gwe ka ngade ka nasser ka border ethiopia ka border south sudan ki border kunne widiala content kwa ngade border tin kwa greater pana state kwa border jen ba mal be jenong tin charaj mo cha jokwen defense minister Gerald Sholton Kennedy kon lat ke jeno ba Gerald majur ba je chol gwade wa Nuer wa connecting re which can nasser chianga jeno Nuer jendang red bakal cha kan nasser kana longo chuk so mu joje nono Ramada Dian la senior general re which South Sudan people defense force no General kɔaŋ chela do ba mal be jeno jan ba mal be jeno re duara ka nasser chit ka kore dana chi tuɔɔk jan ba mal be jeno charo da yai kirma yadi ka do dana chela ka jeno ba mal be jeno kimi shi jan be force be use mu waje lug ne tin kone dong de mal der ben ka en do badanen kwa kɔŋ kwa je a point ke je lo bela governor which ka greater penal state wajen yera mal ke me cha tan kirma yadit kana dr machar ala kuma spele mayo waman cha la da ken wa yere 2018 peace agreement a violation dung 2018 peace agreement cha tan ko en me cha tan ken chikala no en greater penal state ba je yigrach ramila kor ke ramu be ka spele mayo need to counter right ke first by president dr machar duno chikim yadit ka shanga doka jok she general james odok che jowuch james odok ram kel ka spele mayo alo chang chare wo ngor bade la ne ram kel ga spele mayo batan gwasmo chike che kan olat she olam ne general kɔŋ le gwadda number ba chala do jen a violation of peace agreement ni chatan kam kim yadit kana dr machar men biya ngaje no dr machar ka jen gwas me tele power en duor de kim yadit la be yiglat freely ateram bi jogono mele de moye me jak en mi chala den wo kɔaŋ ke general kɔŋ le do be che korja to jere we kanasser chikim yadi che ju gujeno ngwana benega ba kɔaŋ the same thing goes cha janga jeno te mi chala de bolmel gwade wa Gerald majur wa je konten ajene go ready ni dial ka bon dial no bu ko report ka SPDF bu ko malakal bu ko wi shop dok chakalat so no me ngunyo do montama atamel ala bolmel jira madanen mi chiro jek ala kuarte mo ka South Sudan ala selbu ke ma yadit nene be baje long distance ko jan ci jala kuar but no kan la open no ba ngaje no bol meri jala kuaron tama ajan la the acting president ko jala tidiala rami la vice president ke economic barodo biyo jan biya ramadana be nyum kwar buga lado la ram kullu rajan biya bo the president
kirmu yadit nyu de gwanu te ka mutokten ajen kulu te ka kum Uganda mare we ka juba ka jen gwasme en kuar chaje tup chaje kambul men en me jojo longa tam right corner jen modi na ngajone men cha tup ka ne de ti ka kirmu yadit kene dakreng machar alama le da ne cha tanji kan yar bo side ko bel kir bel spele mai wono e kan ne konte ke jejen bor spele mai wo ne television ne lel ne shine mat ka spele ke jejen bor so jen rob da na togri ka tokaje so ne me choro la tama du ramdan cha kwanya la kuar gweta pana state jen wuri shal ka kɔaŋ chora le ngoda kwaike jenu miba mal ba jen nang re we ka geta buna state talk ka jena ko konin tento de paiwe shiga na tikin ganak re which ka nasir kana lungachuk so na me ngoda bo pene kɔaŋ o dar we woni amre lanaka mu da gwano kɔaŋ ladabla this time ba kamna na ka bom shioto batin balada ba ka nok so na me mishala da no mo General Kɔaŋ sworn in as Apanal governor. South Sudan President Salva Kiir has sworn in General James Kɔaŋ Cuɔɔl as the new governor of Apanal State, tasking him with ending ongoing hostilities and restoring peace in the troubled region. The swearing-in ceremony held in Juba on Thursday saw President Kiir call on General Kɔaŋ to prioritize reconciliation and unity among the state-divided communities. He urged citizens to reject cycle of revenge and instead work toward the common good of the country. James Kɔaŋ Cuɔɔl is no stranger to us. He began his military career with the Jamus Battalion and later rose to become an officer. I am confident he will bring peace to the area of Nasser, since he said he is a man of peace. However, what we do not want is revenge killing by citizen Nasser County. That's what he said. Senior government official and military leader, including Defense Minister General Cholton Balok and Army Chief General Paul Nang, who attended the event, expressed confidence in General Kɔaŋ's ability to address the state complex challenges. Defense Minister John Cholton said, "We welcome the appointment of General Kɔaŋ, who is a capable and dedicated cadre. My advice to you, General Kɔaŋ, is to prioritize security and ensure the protection of the border. There are a lot of things happening at the border there." A senior general in the Sudan People Defense Forces, SSPDF, General Kɔaŋ, pledged to foster dialogue and peaceful coexistence, particularly in his hometown of Nasser, which has recently been a flashpoint for violence. General Kɔaŋ Cuɔɔl le mo kwanga ko jana ga Nasser. Ko ba mal ba jono ngach kirma yadi men chalat re wika Nasser naga dan jana gad tiena wanga ka cluster bomb. So ngejen wo charge no the only way be use ne Kɔaŋ Cuɔɔl le ko belat ka let kirma yadi ba ko lo laden binemi kana bongo da bo charge be mal jago be succeed ka dobran weekend ya dar won yamuja ko ramishina naka jono le ben le roy ne na so ala General Kɔaŋ Cuɔɔl le roy na ka to kwanga jela rambe Nuer bu ka torture ka Great Apana State. Agenda and go in your kɛɛl banji kamudo dien chu poro jono be subscribe for more videos ki roy ne ten kon ba no gwas me biatemal. Bye bye.